Ovaj Europski dan akcije protiv kapitalizma nije samo akcija solidarnosti. Dakle, ovo nije samo akcija solidarnosti. Mi jesmo protiv kapitalizma sa velikim K, ali taj kapitalizam u lokalnim okvirima ima i svoja konkretna lica. Vidjeli ste ih ovih dana u medijima. Ivica Todorić, Radimir Čačić, Slavko Linić, Miroslav Kukle. Radnici su ljeni, glupi, nepotrebni, beskorisni. Radnici su stoka sitnog zuba koja se ne može usprotiviti svom gospodaru. To je ona slika koju nam mediji šalju političari, poduzetnici i naši dragi kapitalisti.